Predizborni program. Poštovani gledalci, srdačno vas pozdravljam. Gledate emisiju Aktuelno, ja sam Danilo Gurjanov. Tema današnje emisije jesu predstojeći vanredni izbori na koje će građani Srbije izaći 17. decembra. Tim povodom moj i vaš gost u studiju jeste član predsjedništva Srpske napredne stranke i donedavno predsjednik poslaničke grupe SNS u Narodnoj skupštini, narodni poslanik Milenko Jovanov. Gospodine Jovanov, dobrodošli u studiju naše televizije u emisiju Aktuelno. Predizborna kampanja je u toku, to svi znamo. Do sada su za parlamentarne izbore proglašene 4 liste. Na prvom mestu se nalazi lista Aleksandar Vučić, Srbija ne sme da stane. Evo, za početak vas pitam, kako vam deluje start ove predizborne kampanje? Mnogo gore i mnogo odvratnije nego što sam mogao i da zamislim. Mi smo faktički već prvo veče izborne kampanje imali onaj Gebelsovski film o predsjedniku Vučiću na jednoj od tajkunskih televizija, a zatim isto veče je puštena, ne znam ni kako bih to kvalifikovao, ali jedna odvratna uvreda roditeljima predsjednika Republike i to je otprilike obeležilo ovaj prvi deo kampanje i to je pokazalo da tajkunska opozicija i njihovi mediji apsolutno neće birati sredstva da se po svaku cenu dočepaju vlasti. Oni misle da imaju podršku dovoljnu, dakle, kroz svoje organizacije, medije i tako dalje. Dakle, sa jedne strane imate ovu Đilasovu listu, sa druge strane imate ove desničarske liste koje su već najavile saradnju i ta saradnja je počela. Dakle, ta saradnja je počela i pre izbora. Dakle, oni su zajednički nastupali na sednici Republičke izborne komisije, dakle, potpuno uniformno i tako dalje. I na kraju kraja to i nije nešto što me iznenađuje. Ja sam to gledao u Skupštini, dakle, u skupštinskoj sali, kako jedni drugima doturaju dokumente, šapuću šta treba da se kaže i šta bi bilo dobro da se kaže i tako dalje. Tako da, verujem da oni u toj kampanji apsolutno neće birati sredstva, a na nama je da se rezultatima i planovima za budućnost borimo za naklonost građana i mi ćemo to u buduće i raditi. Upravo jedno od mojih pitanja bilo vezano za to kako vidite opoziciju i da li ovog puta ima jasno definisanih programa političkih sa te druge strane? Nažalost ne. I prilikom raspisivanja izbora predsjednik je rekao da bi želeo da ovi izbori budu izbori na kojima će se suočiti programi, dakle, različitih političkih opcija, da će građani birati između različitih programa. Nažalost, mi to nemamo. Mi imamo brutalnu kampanju uvreda i nasilja od strane onih koji kažu da nisu za nasilje, a sa druge strane, apsolutno nikakvu politiku ne vidim. Dakle, ništa oni nisu rekli ni oko ekonomije, ni oko bilo koji drugi tema, Kosova, Metohije, međunarodnih okolnosti i tako dalje. Dakle, nema ničega. Nema ničega, samo gole mržnje i to se ponavlja, nažalost, iz izbora u izbore. Evo, nekako u svakoj kampanji se negde vi i ja nađemo u ovom studiju i, nažalost, mislim da iz kampanje u kampanju možemo da konstatujemo isto, a to je da se opozicija još uvek traži, da još uvek nisu pronašli ono što je politika i verujem da će im to biti veliki kamen spoticanja na ovim izborima, jer građani glasaju za politiku i za programe koji će njima da omoguće da žive bolje, a ne za nekoga ko mnogo mrzi Vučića. Jer to što neko mnogo mrzi Vučića, to mnogo govori i o njemu, a sa druge strane građani od toga apsolutno ništa nemaju. I u tom kontekstu mislim da i dolazi do ovakve mržnje i agresije, jer prosto na taj način bacate u zapećak činjenicu da nemate ništa drugo. Izjavili ste nedavno da mislite da ova izborna kampanja neće biti laka, bez obzira na veliku podršku koju Srpska napredna stranka uživa od strane građanstva. Zašto to kažete? Zato što su se apsolutno svi ujedinili protiv Srpske napredne stranke, protiv predsjednika Vučića i, kažem, oni to više i ne kriju, to je jasno i rečeno. Biste nedavno imali, sad u subotu ili u nedelju, slagaću vas, imali ste tekst Miloša Kovića, koji je jedan od nosilaca liste, trebalo da bude ovih lažnih patriotskih snaga, gde on kaže da su se oni na tom sastanku, gde je trebalo da se svi dogovore oko toga da zajednički nastupe, bez ikakvih problema dogovorili da formiraju vlast posle izbora, samo što jedni su smatrali da to treba da bude deo koalicionog sporazuma, a drugi nisu smatrali da to treba da bude deo koalicionog sporazuma. Dakle, to je jedina nijansa o kojoj mi govorimo. A to da su svi saglasni sa tim, da treba da sa Đilasom i sa tajkunima prave vlast, to nema nikakve problema.
Dakle, to je jedna stvar, a druga stvar je činjenica da se nalazimo u jednom vrlo, vrlo trusnom i teškom okruženju. Dakle, da imamo taj rat u Ukrajini koji traje, da imamo sa druge strane sada sukob Palestinaca i Izraelaca koji je brutalan po svojoj sadržini i da jednostavno u celom svetu se priča o Trećem svetskom ratu mnogo više nego o bilo kakvom napretku, ekonomiji i svemu ostalom. Tako da u tom kontekstu, u takvim okolnostima je uvek teško voditi kampanju jer vi nikad ne znate šta može sutra da vas dočeka, a sa druge strane mislim da postoje sada već i mnogi centri spolja kojima je u interesu da Srbija bude poslušna, da ne vodi svoju, nego njihovu politiku i da se vodi njihovim, a ne sopstvenim interesima. Oni znaju da je predsjednik Vučić i politika koju on predstavlja brana tome, da on nikada neće dozvoliti da Srbija se pretvori u šalter za ispunjavanje nečijih naloga i zato je apsolutno dozvoljeno sve, koliko vidimo od strane tih stranaca, svima u Srbiji protiv predsjednika Vučića i protiv liste koja se zove Aleksandar Vučić, Srbija ne sme da stane. I to je zapravo suština svega, dakle da se ta lista onemogući, da ima većinu u parlamentu, da predsjednik ostane sam, da nema podršku vlade i parlamenta za politiku koju vodi i da onda jednostavno Srbija se pretvori u ono što je bila pre nekih 10 godina, 15, kada je bukvalno dnevni red vlade morao da bude slat na odobrenje raznim ambasadama u Beogradu, dakle jedna nesamostalna država koja je morala za svaku glupost da pita nekoga ko se u tom trenutku našao u Beogradu pozvan da odgovori da li Srbija može da uradi ovo ili ono. Dakle, ne odgovara Srbija koja je svoja, ne odgovara Srbija koja je samostalna, koja je nezavisna, koja je vojno neutralna i zato mislim da će ova kampanja biti veoma, veoma teška. Mi se tu uzdamo u podršku naroda, u podršku građana i to je u ovom trenutku najvažniji saveznik i možda čak i jedini saveznik predsjednika Vučića. Koliko se nastavi to poverenje građana na ovim izborima, spomenuli ste ove teške okolnosti i uopšte nestabilnu situaciju u svetu i ovde, sa kojim izazovima se Srbija, koji izazovi zapravo Srbiju očekuju, u kojim izazovima je trenutno i koja je neka vizija vas i vaše stranke? Pa, najveći izazovi su vezani sad u ovom trenutku za Kosovo i Metohiju i vi vidite da na Kosovo i Metohiji imate u Prištini predstavnike privremenih organa koji su apsolutno nenavođeni, što se kaže kolokvijalno, dakle za koje ne znate, bukvalno kad se ujutru probudite, vi ne znate šta će njima sve pasti na pamet, da je to nasilje došlo do krajnjih granica, da je pitanje koliko Srbi to nasilje više mogu da trpe. I tu je zaista jedna teška i složena situacija. Sa druge strane imamo složenu situaciju i u Republici Srpskoj, gde se bukvalno pokušava naći neki način da se Srbi disciplinuju i tako dalje. Vidite da se i u Crnoj Gori odlaže popis jer nekom izgleda ne odgovara da se predstavi stvarno stanje jer je izgleda bilo tu nekih čudnih radnji u prošlosti, pa sada više tih čudnih radnji neće biti jer nema onoga ko ih je sprovodio na vlasti i sada ajde da se odlaže popis i tako dalje. Tako da, gde god pogledate, svugde su tu neke, dakle u državama Bosne i Hercegovine i Crnoj Gori, na delu teritorije Republike Srbije, Kosovo i Metohije, dakle sve su to neke situacije koje mogu da dovedu do određenih, pa ajde recimo neprijatnosti, da iskoristim najblažu moguću reč. Nadam se da ništa više od toga neće ni biti, ali jednostavno u takvim okolnostima, dakle regionalnim i na delu naše teritorije, zaista možemo da očekujemo da u naredni period bude dosta zahtevan i dosta izazovan. Sa druge strane, zbog rata u Ukrajini imate brojne probleme koji se tiču energije, koji se tiču cena, koji se tiču raznih pitanja, tako da i u tom kontekstu zaista su neizvesni ti dani koji su pred nama i baš zato što je cela situacija takva, što je ceo svet u nekom kao da vri. Nama je potrebno u Srbiji ne da eksperimentišemo, ne da istražujemo šta bi bilo kad bi bilo, nego da glasamo za sigurno i za provereno. Za onu politiku koja nam je do sada sačuvala mir, koja je obezbedila razvoj, koja je obezbedila prosperitet građanima, koja je obezbedila izgradnju puteva, škola, bolnica i tako dalje. To je ono što je, rekao bih, glavni zadatak ove generacije, da u gibanjima koje svet čekaju, Srbija bude po strani. Jer mi smo učestvovali u 2 svetska rata, imali smo žrtve i pokazali na kraju krajeva da za samostalnost i slobodu Srbije
nemamo problem i da se strada, ali sa druge strane mislim da je sada i u biološkom smislu i u demografskom smislu za Srbiju najvažnije, a da ne govorimo o ekonomiji i svem ostalom, najvažnije je da ostane van svih sukoba, da se bavi sobom, svojim razvojem, da mi polako stižemo one koji su ispred nas, a ne da opet zarad Bog zna čijih interesa završimo u rovovima, i to je nešto što je jako loše i dokazano je da predsjednik Vučić zemlju i kroz krizu, kroz COVID, i kroz ukrajinsku krizu i kroz razne krize uspeva da vodi mirnim vodama i mislim da je to jako važno da se nastavi u narednom periodu. Kad pričamo o predizbornoj kampanji, uopšte Srpskoj naprednoj stranci u toj kampanji, rekli ste mi već sad neke uglove i smernice, ali na koji način vidite ovu kampanju vi? Pre svega, kao razgovor sa građanima. Mi moramo građanima da objasnimo šta je ono sve što smo uradili u prethodnom periodu. Dakle, vjerujem da građani to znaju, ali nije zgorek podsjetiti, jer mnogo dobrog je urađeno, a na dobro se ljudi vrlo lako naviknu. Zaboravi se kako je nekada bilo. Znate, ja verujem da ovi ljudi koji putuju ovim autoputem Miloš Veliki više se i ne sećaju svih onih gužvi, haosa, nažalost, saobraćajnih nesreća na Ibarskoj magistrali. Jednostavno, to se negde ostavilo po strani i sad kao da smo celog života taj put imali, a nismo. Taj put nije postojao, to je bila livada na kojoj je predsjednik Vučić uspeo, i naravno sa predsjednicima vlade Srbije i tako dalje, ali njegovom idejom, njegovim predlogom da se tu izgradi autoput koji će sada da nastavi dalje, već je stigao do Požege, sad će da se spušta dalje. Dakle, takve stvari jednostavno moramo da podsjetimo građane šta je ono što je urađeno, šta je ono što smo uradili za građane, šta je ono što smo uradili za narod i šta je ono što planiramo da uradimo u perspektivi. Da kažem, narod je možda jedini, ali u svakom slučaju najveći saveznik predsjednika Vučića i mi sa tim saveznikom, dakle sa našim građanima želimo da razgovaramo, da im predstavimo šta je ono što je dobro urađeno, šta je ono što planiramo u budućnosti i da tražimo od njih podršku za to. I evo, kad pričamo o samim tim rezultatima, spomenuli ste autoput, ali šta je to što još možemo izdvojiti? Zaista je mnogo toga, od infrastrukture do... Mnogo toga, da, ali trudim se da pre svega, odnosno potrudit ću se da pre svega pokažem građanima zašto su neke stvari bitne koje smo radili u prethodnom periodu. Vidite, ovo je kretanje prosek deviznog kursa evra u Srbiji. Dakle, on je 2008. godine bio 81,44. Već 2012. je došao na 113,13. Vi kad pogledate taj skok, to je skoro za 50% skok. E sad, zašto je to sad važno? Prvo zato što veliki broj građana ima kredite indeksirane u evrima, a zarade prima u dinarima. Dakle, ako ste vi imali u to vreme prosječnu platu, recimo neka 500 evra, to je 40.000 dinara. Vama je banka dozvoljavala da opteretite polovinu zarade, znači sa 20.000 dinara. Međutim, kada su u vreme Demokratske stranke i bivšeg režima Đilasa i ostalih podigli kurs evra na 113, a kasnije i na 120, Boga mi išli na 122. Dakle, tog momenta vaša rata više nije bila 250, odnosno bila je i dalje 250 evra, ali nije bila 20.000 dinara, nego je sa 20.000 dinara skočila za 50% na 30.000 dinara. I vi se niste imali polovinu plate za račune, hranu i ostalo, nego je to bilo mnogo manje. I to je posledica njihove neodgovorne politike, a ovako izgleda odgovorna politika. Dakle, 2019. 117, pa 2020. 117, pa 2021. 117, pa 2022. 117, 2023. 117 i tako je čitav niz godina unazad. Dakle, on se kretao od 118, između 118 i 117 dinara za evro. Dakle, građani su bili sigurni da će imati dovoljno novca da plate svoje rate. Međutim, sada kada je zbog ukrajinske krize Euribor skočio, tada su rate u evrima maltene počele da skaču, jer je skočio Euribor koji je vezan za kamatnu stopu, ali je onda Narodna banka Srbije reagovala i ograničila bankama te rate. Ali ni to nisu tada radili, nego su tada, ako se sećate, govorili ljudima uzimate slobodno i u švajcarcima, to je dobro, a onda kada je nastao problem, onda je predsjednik Vučić i taj problem rešavao. To je odgovorna politika koja se vodi interesima naroda i to je odgovorna politika koja vodi računa o tome da građani ne budu preopterećeni kada uzmu kredit za stan, za automobil ili za nešto, nego da to mogu da isplate kako treba. A ovo sa 81 na 120, pa to je igranje. To je igranje sudbinom. Ja znam da njima to ništa nije značilo. Đilasovih 619 miliona evra, kurs ovaj ili onaj, njemu je to igračka. Ali za građane, za narod koji živi
od plate, a ne od prodaje sekundi, to je itekako važno pitanje. I zato smo to radili i mislim da to na jedan vrlo bitan način i plastičan način pokazuje brigu o građanima i zašto je važno ono što smo uradili u prošlosti. Pripremili ste još grafikona, da se pozabavimo time. Imamo, kada je ekonomija u pitanju, ono što je važno to je da je stopa nezaposlenosti zaista u padu stalno i to mislim da može da se posvedoči i kroz razgovore sa građanima u svakodnevnom govoru. Vidite, sa 25,9, skoro 26% na 9,6. I sada pogledajte, 25,9% nezaposlenih, to vam znači da vam svaki četvrti faktički radno sposoban stanovnik Srbije ne radi. A ta cifra je verovatno bila i veća. I jednostavno to je bilo vreme. I setit će se građani tog vremena. Kada su se poslodavci ponašali bahato i bezobrazno na tržištu rada. Vi ste mogli da dobijete posao za minimalac, ali su vam onda često tražili da polovinu tog minimalca u kešu vratite gazdi. Sada toga nema. Zašto? Pa zato što su se otvorila neka radna mesta. I građanin može kaže nisam zadovoljan kod ovog poslodavca, prelazim kod drugog pa ću da radim. I to je činjenica. Dakle, jednostavno porasle su i zarade i u privatnom sektoru iz prostog razloga što se na tržištu rada pojavila alternativa. Tada ljudi nisu imali alternativu. Bilo je obaveza da bi mogao da prehrani sebe i porodicu, da prihvati bilo kakav posao, bilo šta da radi, samo da zaradi neki dinar, da plati račune, da kupi hleb. A kada gazda krene da ga izrabljuje, da se iživljava, on je morao da ćuti i da trpi jer drugi posao nije mogao da nađe. Sa ovom stopom od 9,6 i to sada kada smo imali krizu zbog Ukrajine i sve ostalo, dakle, vi imate situaciju da tržište rada funkcioniše tako da vi ako niste zadovoljni kod jednog poslodavca, prelazite kod drugog. I to je nešto što se dešava već, pa ajde da kažemo, u gradovima i veličine Kikinde i Novog Bečeja, a boga mi u Zrenjaninu je to odavno. Dakle, da ljudi iz, ne znam, Linglonga pređe da radi u Drexmar ili obrnuto, nije zadovoljno tamo, pređe vamo i tako dalje. To su stvari koje su jako važne i to pokazuje takođe konkretan rezultat vlasti. I to se konkretno preslikava na građane. Ali se zaboravi i mi onda pričamo o tome da li je ta zarada ovolika ili onolika. Uvek može da bude veća i svako koliko god platu da date nekome, sutradan će apsolutno biti zadovoljan da dobije još i više. I to je normalno i to je ljudski i plate i rastu, zato plate i rastu. Ali sa druge strane, ne bi bilo fair da zaboravimo onaj period iz koga smo krenuli. Kada nije bilo fabrika, kada je sve bilo zakatančano, kada je država bila pred kolapsom. A zašto je bila pred kolapsom? Pa sa 25,9% nezaposlenih, kupuni budžet. Odakle novac? Nema zarada, nema fabrika, nema izvoza, nema ničega. To je bila Srbija koju su oni napravili. Ali čega je bilo? Bilo je za nevladinu organizaciju Mikija Aleksića 650.000 evra od Nacionalne službe za zapošljavanje. Oni TAS napravili neku nevladinu organizaciju, pouzimali pare. I bilo je za Đilasove kompanije gde on sad sam priznaje i kaže ponosi se time. Sad ja sad ne znam samo zašto se nije ponosio par godina unazad, jer je par godina unazad pričao da je to sve laž, da je to sve neistina, da to sve nije tačno. Prema tome, to su stvari koje su važne. I kad govorimo o zaposlenima, pogledajte, 2012. godine bilo je 1.865.000 zaposlenih. A sada vi imate 2.364.140 zaposlenih na manji broj stanovnika. I taj broj ljudi koji je zaposlen zapravo puni budžet. Ovde to je 550.000, je li tako, oko 500.000 ljudi više. Pola miliona ljudi je zaposleno kroz sve ove aktivnosti, izgradnju fabrika, otvaranje novih radnih mesta, samo zapošljavanje kroz razne projekte i tako dalje. Pola miliona ljudi. Sad vi šta je to u odnosu na budžet? A zatim i što se tiče minimalne zarade, dakle, minimalna zarada 2010 153 evra, 2020 256 evra, pogledajte taj rast. Vi imate konstantan rast, dakle, od onog njihovog perioda. Dakle, 2024. se računa da ta minimalna zarada u Srbiji bude 400 evra. Pa nekada je dobra plata 2008. znam jer sam kao pravnik se zaposlio. Dobra plata je bila 500 evra. Mi ćemo danas imati minimalac od 400 evra, sutra faktički već. I to pokazuje koliko se ozbiljno radi i koliko se ozbiljno planira. I naravno, kada je u pitanju ovaj naš kraj, to je uvek interesantno pitanje poljoprivrede, to je budžet za poljoprivredu na koji zaista možemo da kažemo da je fantastičan, da je sa
31 milijarde, 2011. 33 milijarde, 2012. 40 milijarde, a 2023. 144 milijarde dinara. 144 milijarde dinara u odnosu na 30, to je 4,5 puta više. Za 400%. Pogledajte vi koliko su to sredstva koje se ulažu u poljoprivredu. I sada je tu ono što je jako važno, da je nama saradnja sa Narodnom Republikom Kinom otvara mogućnost da plasiranje naših poljoprivrednih proizvoda, vina, sireva, svega ostalo, kako će to sad već da ide u skladu sa tim međudržavnim sporazumom, gde će godinama koje su pred nama da se ukidaju i prvo smanjuju, a zatim ukidaju carine i druge dažbine, i to će omogućiti našim poljoprivrednicima plasman na tržište koje je nezasito, koje vi ne možete da zadovoljite. I vi jednostavno dolazite u situaciju da sve što proizvedemo možemo da izvezemo i to na jedan drugačiji način postavlja i našu poljoprivredu. Naravno, postoji nešto što su berzanske robe, što ima svoju cenu koja se formira na jedan drugačiji način i u tom kontekstu mi tu kao država ne možemo ništa osim da pomognemo daljim ulaganjima. Ali bih voleo da ta ulaganja u poljoprivredu zaista završe u poljoprivredi, da se kupuju zalivni sistemi, da se osavremenjuju mehanizacija i tako dalje, jer to je ono što će podići prinose i omogućiti još veću i bolju zaradu kako poljoprivrednicima, tako i državi. Jer u današnje vreme vidite i sami koliko su promenjene, koliko se menja ta klima i koliko je to sve promenjeno. Vi sedite u novembru mesecu u majici na kratke rukave, to je nekad bilo nezamislivo. Ali evo, to se sada menja, leta su nam takva kakva su, bude neka suša, pa onda udari ona kiša ludačka po 60-70 litara po metru kvadratnom za 20 minuta. Dakle, mi sad za sve to moramo da se... Neujednačeno, što Tako da se je, mi rekla. moramo da se pripremamo za sve to i zato su sva ova ulaganja u poljoprivredu izuzetno važna. Pored poljoprivrede, ono što je, ne mogu da ne spomenem, važno za ovaj naš region ovde, kada kažem naš, mislim na opštinu Novi Bečej ili na grad Kikindu, spominjali smo ga i prošli put u prošloj kampanji, to je taj Osmeh Vojvodine, čuveni saobraćajnica brza, koja će stvarno na neki način, pogotovo ove male opštine, spasiti u budućnosti. Pre svega, to sve nas vezuje na Koridor 10, jer to je poenta. Koridor 10 ide pravo kroz Vojvodinu, dakle, od Beograda gore do Subotice, a mi stojimo nekako pored tog koridora Kikinda, sasvim severoistočno, Sombor je severozapadno, a ostala mesta, dakle Novi Bečej, Bečej, Vrbas, Kula, Srbobran i svi ostali, dakle, su tu na tom putu. Sada, nama to omogućava povezivanje sa Koridorom 10 i to je vrlo važno. Dakle, ljudi često pogrešno kada putuju i kada gledaju kojim putem ići od mesta A do mesta B, često gledaju kilometražu. A zapravo je najvažnije da gledate kojom brzinom ćete stići, za to kojom ćete brzinom stići treba da gledate gdje ćete voziti najvećom prosječnom brzinom. Dakle, to što vi imate negde 50 km, a prosječna brzina vam je 50 km na sat, a negde imate 100 km, ali vam je prosječna brzina 120 km na sat, jer imate autoput, ili 130, to onda jednostavno nije isto. Vi jednostavno ovde putujete sat vremena, a ovde putujete manje od sat vremena. Tako da, ta saobraćajnica će nam bitno promeniti strateški položaj u kontekstu investicije i svega ostalog. Pričali smo o tome i prošli put i meni je drago što konačno to počinje ta izgradnja počinje sa realizacijom. Nije mi drago što počinje od bačke strane, više bih voleo da krene od nas, ali dobro, Bože moj, stići će i do nas, nije to ništa sporno. Povezat će, zaista, time će i Novi Bečej i Kikinda postati povezani na, pa ja ne znam koliko će to vremena trebati. Sada treba nekih 20 minuta, pola sata, tada će trebati još mnogo manje. I to je vrlo, vrlo važna stvar. I još jedna važna stvar u tom infrastrukturnom smislu, počinje se sa izgradnjom kružnog toka u Bašaidu, to je jako važno za ljude koji žive u Novom Miloševu, koji putuju često na onu stranu, jer ta raskrsnica, dakle, koja putevi koji se presecuju, dakle, ovaj put Kikinda, Bašaid, Melenci, dakle, i ovaj od Miloševa pa vamo na Bašaid pa prema Tordi, vrlo često se desi da neko samo produži, da misli da je put sa prvenstvom prolaza, da ne vidi da onaj znak stop iz ovog pravca i tu je bilo stvarno stravičnih saobraćajnih nesreća, bukvalno stravičnih, gde su delovi automobila leteli po krovovima ljudima, kuća koje se nalaze u okruženju te raskrsnice i veoma sam srećan i zadovoljan što je to konačno
počelo da se radi, to će u velikoj meri promeniti, dakle, poboljšati bezbednost građana koji su na tom putu, jer vi kad naiđete na taj kružni tok, vi ćete morati i da usporite i polako da prođete. Idu često kamioni i sa jedne i sa druge strane, stvarno bilo katastrofalnih situacija. I to je važno i za ljudi iz Melenaca, i za ljudi iz Miloševa. Eto, to nije teritorija grada Kikinde, naravno za Kikinđane i ljude koji žive na teritoriji našeg grada, ali i za ljude iz tih nekih opština koje se graniče sa nama, iz prostog razloga što će svima ta bezbednost biti povećana. A kažem, ova saobraćajnica će potpuno da promeni sliku ovog dela Banata, jer vi jednostavno možete onda da planirate mnogo toga. Vidite, vi možete da planirate i sada, ali tada će biti još jednostavnije da planirate, ne znam, neku ekskurziju koja će da obuhvati Kikindu, Novi Bečej, da ljudi obiđu nekoliko stvari u toku jednog dana. Jer to je ono što je neka naša prednost. Nemamo i mi sad baš neki sadržaj, ni Novi Bečej, ni Kikinda, da neko bude 7 dana u našim mestima, pa da mu 7 dana pokazujemo stalno nešto novo. Ali za neku jednodnevnu ili dvodnevnu ekskurziju, a da je to dobro povezano dobrim putem, vi možete da stvarno konkurišete i da tu dolaze i deca na ekskurzije, a i turisti u turističke posete da vide i Araču, da vide i Kiku i da vide Mamuta, dakle, da vide neke druge stvari u Kikini, tako da u tom nekom smislu zaista postoje, u velikoj meri se popravlja naša situacija. Naravno, što se tiče investitora, tu ne treba ni da naglašavam, to se podrazumeva. Evo da se vratimo još malo na predizbornu kampanju, na izborne liste, kako njih ocenjujete? I sad nezahvalno je procenjivati i negde rezultate, ali čemu se nadate? Pa liste su vam jednostavne. Imate politiku predsjednika Vučića i imate ove koji, kako god ih nazovete, na kraju dođete do toga da su to Đilas i Šolak. Dakle, da li se oni zovu levi, desni, da li se zovu ovako ili onako, to sve na kraju će da bude u jednoj kutiji koja se zove Đilasova i Šolakova kutija. Tako da mi na ovim izborima zapravo biramo između dve politike. Jedna je politika predsjednika Vučića, politika za narod i za Srbiju, i druga je politika Đilasa i Šolaka, koja je politika za, odnosno i nije politika, nego je biznis kombinacija za njihove kompanije. To su dve varijante, a za narod opet ono što je već bilo. Dakle, otkazi, katančenje fabrika i sve ostalo. Ne možete da očekujete da Srbija stvori toliko novca i kapitala da mogu da se namire Đilas i Šolak i njihove firme i da bude nešto za narod. Ne može i jedno i drugo. Dakle, a oni će uvek pre, i to je dokazano, izabrati sebe i svoj interes nego interes građana. I u tom kontekstu građani biraju. Dakle, nema tu više iznenađenja. To je ono što je najbitnije. I rekao bih da to predstavlja najveću dobit političke scene čitave u Srbiji. Jednostavno, nema više iznenađenja u smislu ne znamo kako bi neko bio i ne znamo šta bi neko bio. Svi su na neki način bili na vlasti. Neki, ako nisu bili direktno, bili su indirektno. Bili su povezani preko nevladinih organizacija na ovaj ili onaj način sa nekim periodom neke vlasti. I jednostavno, svi znamo šta je ko radio. I kad pokažete ove rezultate i kad pokažemo ove grafikone, to su rezultati. Dakle, to je produkt nečijeg rada. Može svaki političar, i to radi svaki političar, naravno da priča u korist svoje političke organizacije, najbolji smo, imamo najbolje kadrove, najbolje planove itd. Ali rezultati su ono što govori krajnje objektivno i surovo. I kaže ovako je ili onako je. Kako vi možete sada da objasnite da je bolja plata da je bolje ulaganje u poljoprivredu od 30 milijardi nego 114 milijardi? Dakle, da su znali da bude 114 milijardi, pa bilo bi 114 milijardi. Da su hteli da bude 114 milijardi u njihovo vreme, pa bilo bi 114 milijardi. Ali niti su znali, niti su umeli, niti su hteli, jer su imali druge prioritete. A prioriteti su bili oni sami. Dakle, u tom nekom kontekstu su stvari prilično jasne. Imate rezultate njihove, imate rezultate naše. Oni 0 kilometara autoputeva ili nešto malo, mi izgradimo kompletan autoput Miloš Veliki i završimo ono što se godinama, decenijama nije završilo, dakle, onaj južni krak dole prema bugarskoj granici i prema granici sa Makedonijom. Dakle, to su stvari koje su egzaktne, to su stvari koje su činjenične. Da su znali, pa valjda bi uradili. Pa nije valjda da toliko mrze svoj narod da ne bi napravili put ili školu ili bolnicu. Broj bolnica izgrađenih, 0 u njihovo vreme. 0! I šta sad, o čemu mi pričamo? Dakle, da su znali, valjda bi pravili bolnice. Ali nisu ni znali, a nisu ni hteli. I što je najgore, i predstavlja opasnost za ovu zemlju,
Oni nisu ponudili neke nove ljude. Oni nisu ponudili neke ljude koji u to vreme nisu bili na vlasti, pa da kaže, eto, ja nisam imao priliku, a znao sam. Nego su to sve isti ljudi koji su tada bili na vlasti. Sve isti ljudi. I predvodi ih onaj koji je najgori među njima i najviše se obogatio među svima njima. Dakle, govorimo o gospodinu Đilasu, koji je razvio svoj biznis preprodajući sekunde. Dakle, niti on imao fabriku, ni on nešto proizveo. On je propredavao sekunde, reklamne sekunde na televizijama. I kada je to alternativa, to je velika opasnost za našu zemlju, jer bi Srbija sada, ukoliko bude zaustavljena u svom razvoju, vrlo teško ponovo uhvatila taj priključak koji polako hvatamo. Nas čeka Expo, nas čeka 2027. Dakle, nas čeka čitav period ozbiljnih reformi, da nastavimo da se borimo za narod i to je nešto što sada tražimo i molimo građane da o tome razmisle samo. Dakle, da vide sami da li je bolji onaj period, da se prisete tog perioda, da ispričaju onima koji se ne sećaju tog perioda kako je to izgledalo i kako je bilo. Ili ovaj period kada se konkretne stvari za narod dešavaju. To su sad alternative. Ili njihovi novčanici, ili borba za bolji život građana. To je jedino o čemu odlučujemo na ovim izborima, uz naravno sa jedne strane samostalnu, nezavisnu i slobodnu Srbiju, za kako se bori, za kako se izborio predsjednik Vučić, ili Srbiju koja će biti šalter za ispunjavanje želja stranaca koji će da dođu da kažu danas vam je ovo tema, sutra vam je ono tema i tako dalje. To su stvari o kojima mi biramo. Nije to mnogo širok dijapazon različitih tema. Dakle, ili vraćanje u prošlost, ili borba za budućnost. Evo, pojedini mediji ističu da bi izbori u Beogradu mogli da budu neizvesni. Kako to komentarišete vi? Mislim da su Beograđani vrlo svesni šta je sve urađeno za Beograd u prethodnom periodu i na njima je da to cene. Dakle, ponovo konkretne stvari. Dakle, ili ćete imati oduzimanje od dece Pionirskog rada da bi se tamo pravila kuća Velikog brata, ili ćete imati neke konkretne stvari da se rade za decu. To su alternative. Vrlo jednostavne. A Beograđani će sami da kažu. Pritom mislim da i za Beograd i za Republiku prisustvujemo pripremanju jednog specijalnog rata, ajde da tako kažem, koji će se dešavati u narednom periodu, a to je da se ponavlja iznova i iznova ta priča kako u Beogradu oni su zapravo samo treba da se verifikuje njihova pobeda, jer se ona nekako podrazumeva, a i u Republici vidim danas u njihovim medijima pišu samo što nije sve završeno u njihovu korist. Mi prihvatamo da ne ulazimo u izbore sa pozicije favorita, ali baš zato pozivamo građane koji podržavaju politiku predsjednika da tu politiku podrže i da ne sme da bude spavanja i ne sme niko da prespava taj 17. iz prostog razloga što svaki glas je važan i svaki glas će odlučivati. Poenta, da se vratim na ovo, tog specijalnog rata jeste da rezultat koji njima ne odgovara bude predstavljen kao posljedica nepravilnosti, izbornih mahinacija itd. I upravo zato stvaraju tu atmosferu. Ja mislim da su rezultati u Beogradu takvi da oni na tim izborima nemaju šta da traže. Jer oni za Beograd nude čovjeka koji, evo, to smo ovih dana utvrdili, sakrio pola svog života, sakrio pola biografije, da bi rekao ja sam nov u politici. On ne da nije nov, nego je nov ko rosa u podne. Dakle, takvim ljudima, to su ljudi koji ne zaslužuju, jednostavno nisu dostojni da obavljaju nijednu javnu funkciju. Jer ne možete očekivati podršku građana i kako građani da izaberu nekoga ko je sakrio pola svog života. Ali, na Beograđanima je da odluče, mi ćemo svaki, naravno, rezultat i u Beogradu i u Republici i u svakoj lokalnoj samoupravi prihvatiti i čestitati pobedniku, sa žaljenjem konstatovati da je to za Srbiju loše i nastaviti da se borimo. A nadam se da će to uraditi i oni, mada to nigde ne možete da čujete. Jer ja verujem da oni misle da posle ovih izbora, ako ne budu dobili podršku građana, što verujem da će se desiti, da oni neće dobiti podršku kako očekuju, ponovo probaju ulicom, ponovo probaju nasiljem da se dočepaju vlasti i moja poruka im je tu odmah jasna, dakle da od toga nema ništa i da ne žrtvuju tuđu decu jer svoju sigurno neće gurati u prve redove za sopstvene fotelje, nego da jednostavno porade na sebi i da razmisle gde su to pogrešili. Jer vidite, oni gube izbore već 10 godina, niko od njih se nije sklonio. Niko od njih nije rekao, nije ovaj posao za mene. Niko nije rekao, ajde da se sklonimo u drugi plan, neka neko drugi pokuša. Oni stalno jedni isti ljudi, na jedan isti način, pokušavaju da pobede i to im ne uspeva. Ne vidim zašto bi sada bio izuzetak.
Već ste mi odgovorili na ovo pitanje, evo za sam kraj ću vam ipak postaviti šta očekujete od izbora 17. decembra i koja je neka poruka, ta poslednja, neka konačna poruka građanima? Poruka građanima je da biramo između budućnosti i prošlosti. Biramo između samostalne, nezavisne i slobodne Srbije i Srbije koja će u toj situaciji pobede Đilasa i Šolaka postati šalter za isporučivanje zahteva iz inostranstva. Biramo Srbiju koja će voditi računa o svom narodu i svojim građanima ili Srbiju koja će služiti kao kasica prasica za tajkune koji će iz njenog budžeta da uzimaju koliko im treba, kad im treba, a za narod neće biti ničega. Biramo iza Srbije otvorenih fabrika i otvaranja fabrika i Srbije zatvorenih i zakatančenih fabrika. Biramo između Srbije koja gradi škole, bolnice i Srbije koja to ne radi. Dakle, to stoje izbor. Na građanima je da biraju. I neka dobro samo obrate pažnju na činjenicu da svaki glas na kraju završava ili na listi Aleksandar Vučić, Srbija ne sme da stane, ili na listi Dragana Đilasa i Dragana Šolaka, ma kako se ona zvala, jer oni svoje imena ne smeju da isture u prvi plan. Dakle, bilo da su u pitanju lažni desničari, bilo da su u pitanju neki drugi, sve će to na kraju, i te dogovore su već postigli i u tom imamo svjedočanstva, sve će to na kraju da bude sa Đilasom i sa Šolakom. Dakle, svi ti desničari, vajni branioci vaskolikog srpstva će bez ikakvih problema da stanu u isti red sa Marinikom Tepić koja je tražila da Srbija proglasi samu sebe genocidnom, a Srbija da budu genocidni narod. Nikakav problem oni neće imati da se spoje, da naprave neku svoju priču i da na taj način sruše predsjednika Vučića. I da ne obmanjuju građane tim pričama o tehničkim vladama. Ne postoji tako nešto u politici. Nema tehničkih vlada. Vi ili imate vladu ili nemate vladu. Dakle, kada imate većinu u parlamentu, vi imate vladu. Tehničko je u osnovnoj školi do 8. razreda i tu se sa tim završava. A ovo nije tehnička vlada, nego vlada punog kapaciteta koja će ovu zemlju zaustaviti na njenom putu razvoja ukoliko sve te različite Đilasove i Šolakove frakcije budu dobile dovoljnu podršku. Zato je važno da svi izađemo na izbore i da svi damo punu podršku politici predsjednika Vučića, da on u narednom periodu, koji, kako sam govorio, neće biti jednostavan, neće biti veoma izazovan, ima oslonac i u parlamentu i u vladi za sve ono što nas čeka i da Srbija jaka, stabilna, pomirena iznutra, u čvrstom gardu prema svakom napadu nastavi da korača dalje i da se razvije. Gospodin Jovanov, najlepše hvala na ovom razgovoru. Hvala vam. Dragi gledalci, pratili ste emisiju Aktuelno. Gost u studiju bio je Milenko Jovanov. Do sledećeg gosta, sledeće emisije. Doviđenja i prijatno. Predizborni program.